Yes, amahoro y'Imana rero nakomeze kubana namwe aho muri hose, yaba ari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Nkuko rero mumaze kubimenyera, uyu akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri uyu wa mbere rero tariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 2024. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka ni munyemerere tubanze tugaruke kuri iyi nkuru, tugaruke rero kuri uyu muryango wakomeje guca ibintu, wakomeje rero kuvugisha abantu benshi mu bitangazamakuru yaba YouTube ndetse Instagram, TikTok, Facebook, bakomeje rero kuvugaho ama-challenge menshi akomeje kwandikaho cyane inkuru rero y'umuryango wa Balitazar. Amakuru rero biravuga ko umugore wa Balitazar Engoga yaba rero ari mu myiteguro yo kwaka gatanya na Balitazar, mu gihe rero yaba avuye muri gereza nyamara yaherukaga kuvuga ko yamubabariye. Ibi rero ngo biraterwa n'iki? Umunyarwanda umwe ngo rero ngo ugusuriye ngo numwishyure rero akwita ikiburanyo ngo kubera iki rero. Uyu mugabo rero wamaze kubonera terime, wamaze gutanga terime ku isi hose, wamaye icyamamare, terime rero yo kuba umuntu agiye kwihakabyizi bakavuga ko rero agiye ku Balitazar. Biravuga ko rero umugore we kandi ari mu myiteguro yo gushyira hanze amashusho 500 aryamana rero n'abandi bagabo mu rwego rwo kwihumura kuri Balitazar wamuciye inyuma agafata amashusho agera kuri 400. Yes, nyamara rero uyu mugore wa Balitazar yari yaravuze ko yamubabariye nta kibazo kibirimo, ariko ngo uyu mugore yafashe uwo mwanzuro nyuma rero yuko yabonye amashusho ya Balitazar aryamana rero n'umwe mu nshuti ya hafi y'umuryango. Yes, ni ibintu rero bagiye bavugaho ukuntu gutandukanye iby'uyu mubyeyi rero ushaka gushyira hanze video 500, mu gihe rero umwe yaba yavugize ati ese koko phone storage z'abantu zuzuye kubera Balitazar, ati bazamenya basiba iki kugira ngo babone aho bashyira izo video 500. Ati natubabarire basi yiyubahe, yibuke ko rero ari umubyeyi yiyubahe, azakorera video nyeya nk'ijana nziza rero za hadi basi angayo nguko. Mu gihe rero undi agira ati asigaye rero abana babo gusa ngo kugira ngo rero bihumure ku babyeyi babo. Ngaho yo nguko iby'uyu muryango bikomeje rero kugorana cyane. Yes, inshuti rero bakunzi b'Umutsindo TV, nago twagenda tutababwiye ko uru atari urw'abagabo gusa, nago twagenda tutababwiye ko muri Zambia hari umugore witwa Winifrida ufite imyaka 39 wakoraga rero muri banke. Uyu mugore rero wo mu gihugu cya Zambia ufite rero imyaka 39 yafunzwe azira rero gusambana n'abagabo basaga 200, yabasabaga rero ko bamuha ibyishimo ngo abahe inguzanyo ndetse n'akazi. Amakuru rero akavuga ko uyu mugore iyo yagusabaga rero iyo serivisi ukabyanga wahitaga rero ugwa buguni. Yes, bikaba bivuga ko rero hari abagabo ndetse n'abasore bajyaga kwaka inguzanyo z'amafuti, nta kindi rero kibagenza uretse iyo serivisi yabasabaga. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka naha duhiniye amakuru yacu y'uyu munsi, nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ndetse n'utuntu n'utundi tugenda dushyiraho ujye utubonera ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Daniel Dash, naho ubutaha. Ciao ciao.